Assalamualaikum. Бүгін 8 ноябрь saat 11-ден 38 минут өтті. Город Подольскіден азыр Щербинкаға шығып баратам. Щербинкадан балдармен жолығып, андан дальше футбольный поле қарабыз. Бүгінгі күн шындай өтмекші. Oyunға даярданып жүрөбүз. Жанка эки сөз айтып койду оюндун башында. Уюштуруу кандай болуп атат? Уюштуруу жакшы. Буюрса мыкты команда жеңсин. Биз белгиленген точкага келдик. Азыр кирип поляны ишин көрөбүз. Так, бүгін 8 ноябрь 2020 жыл saat 3-тен 7 минут өтті. Каракөлктөрдүн футбол лигасы башталды. Лиганын капитан командасы. Футбол жаңы эле башталды, азыр жеребевкө жаңы бүттү. Ассаламу алейкум, Каракөл баарына салам. Москвадан. Ийгилик баарыңарга, Кыйындар утсун. Футбол лигасында ушундай бир аз даам даярдаган. Бүгін мощный ойын болот, буюрса 96-лар огонь. Уже видно, ким стартпенс 96-лар бекте аябай мындай. Уже башы чыккан аттуу баштуу эмелер келипти. Орустардын Спартакта ойногон, Локомотивде ойногон. Это невероятно! Бекте Чикаска деген өзү отурат, өзү. Чикаска, директ сөз. Сөз сөйлеп койгула. Азыр, атес. Болот бошобуз. Азыр. Ассаламу алейкум баарыңарга. 93-төрдүн бүгүнкү чогулушуна ынтымагашына иншаллах келдик буюрса. Сонун өтөт. Буюрса жакшы болот иншаллах. Биринчи местен биз алабыз. Так, аз наркы жактан кирейин. Айлыктарда түшүп кетти деп койду. Айбы, сүйлөп койду. Айбы. Микин туган күнү деп. Экосунда чогуда растаганбыз да болун тапты. Айба сүйлөйсүңбү? Айба. Ассаламу алейкум. Кичинекей камерадан Камерадан брат. Ошол эле 93-төр радышы. Доскам сүйлөп койсуңар. Эч ким сүйлөбөсү. Ошо бак жакшы нерсе дальше да бизде работа көрөбүз да. Ушу нерсени токтотпой эле уюштура берели до конца. Бүгүн 93-төр ынтымагашчы футбол боюнча турнир өтүп атат. Буюрса иншалла даярбыз бир давганга. Ошо. Мынакей ушундай. Я король. Как? Я король, вот. Ты король? Ты пока принц. Я король. Уюштуруп атасыңар. Уюштуруу жакшы эле болот. Жакшы. Деңгээлде. Алхамдулилла, баары жакшы. Ой. Кайрат. Салам алейкум. Бүгүнкү иш-чара боюнча сөйлөп кой кичине. Вообще son турнир болот, 93-тө рахмат. 93-төрдүн ынтымагашы футбол боюнча. Айбан экен.
Ошо барыңа салам видео көрүп турган адамдарга. Мына ушундай башталды. Анын калганын дагы көрөбүз. 97'lerden 93'e salam. 97'ye salam. 89'lardan 93'lerge salam. 93'ten Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, 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 oh. Give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now 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 wave your flag, wave your flag. Oh, 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 oh. And we all will be singing it. Say
Malatya 95'ler Malatya kapı oğlu Alişer Jaman kapı oğlu. Короче, elim içinde bundan жақсы өткөрөбүз, Кудай бурса. Elim içinde başlaman кылбайбыз. Атак башта сонун баардыгыңар жақсы оюн болду. Башта Malatya жигиттер. Kol top kolay. Жигиттер, эң биздин алгачкы максат ынтымакта, капачылык вообще болбосун. Бири-бирибизди түрттүк, жыктык, тептик, ойнодук бул оюн. Бул жерге биз эгерде могудан кийин бири-бирибизди жек көрсөк же сыйыбыз кете турган болсо чогулуштун кажети жок. Ошон үчүн Алишер капол болгула, эркекче чоң болду. Оюн мен көрүп атам сени. Просто вот жана түзүлгөн команда болмос керек. Мага мен эчтеке эмес. Мен бергел Алишер, бергел, мына бергел кайрат, бергел. Бычакташып болачы мына. Жөн эле. Команда болду. Ушундай да максат. Просто Assalomu alaykum jigitlar. Bu yerda ынтымақ qarshi shu hozir oyoqqa o'tamiz. Вручение qilib o'tamiz. 3-месtodan boshlaylik. 3-место 89-жылкы братlar. 3-место. Победители 1995-жылкы болду. Лучший игрок. Деп Арстанбеков Алишер. Кейинки награждается бомбардир, биздин братан Байбаев Мелис. Birinci mesle. 97-жылкылар. 97-жылкылар birinci mesle. Başkalarına da uşunday, uyuşturgandan birinci yaştan alanda, sizler taktanına görüyoruz. Uyuşturganlar rahmat. Tak. Allah razı olsun. Gelgen yerine bakın, rahmat. Allah razı olsun. Hiç üzülmeyiz. O ıntımağı üzülmez dengeyi. Futbol. Bilinç açılış oldu. O cihitlerine rahmat. Allah razı olsun. Bundan pastayanlar futbola çoğulturayla bardı o da. Rahmat. Son öttü ya. Helal yıldır. Adı şey çıktı. Son öttü. Malapsı. Allah razı olsun sizlerge. Bundan genki daha hızlı malapsı. Canka. Buyursa, qayradan assalomu alaykum. Buyursa, ынтымақ qarshi 93-төр жақсы өткөр болдық. O келген барлық жердеш туғандарға, достарға барлығына білдіреміз. Спорт денсаулықтың болған, футбол ойнап жүрер еді.